Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawa sa napuluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay magtanakas jay ti inharamid ni Daniel. Sayang ti masakbayan na. Uwin nga rod, masayang anak matun ko na. Ay, sayang ti masakbayan na. No saan pa ilang agamiris. Wan nga rod. Ala nga rodan. Ingka ginanan. Ituloy tan tulangan ti agistoryahin ton bigat. Rabiin, ang mga numapuyat ka. Lipata mo ti kasjay ana pasamak. Tinapatag, saan ka anay sagmak? Uwin Tricia, kunak no kanibo sa anak itayan. Naimbaga talaga ti Diyos. Tadi na intulok ang maisagmakak. Udno ka di day nga ibagbagam. Tricia balasang ko. Di pa'y gistay na isagmakan ti anak ko no kasta. Wala na sa lume. Imbag lakit din. Tariming bawlat ta ti panagpagayam da ka ni Daniel. Tano saan? Nalabit anay sagmak ko man ni Gabriel iti dayjay arabii. Kaasibot ti anak ko. Kayat ko lang amin adinan to subyan. Dagiti madi nga aramid na. Iso a pinapapasak. Panagkunak. Pudno ang nagbalbaliwan ni Gabriel, nana. Kayat na ti makaturpos. Arapaap na nga isuntukan no ti mang subot iti naisalda adaga kan balayyo. Sapay la ko mga rod. Tamatunoy tumatlaang ni Gabriel dagita nga arapaap na. Wen, nana. Patsyak ang mapasamak to dayta. Agtalag kayo laang kan kuana. Pudno ang nagbalbaliwan ti gayam ko. Anya ti aramidam dito'y malay, Gabriel. Agsarita ta Daniel, napatagtibagakan ka. Pangasim. Awan amo ti pamilyak may papan itikas jay nga aramid ko. Suminakan ka dakwada. Sakbaya maladaw ti amin. Saan analaka ti bagbagam? Ala, pumanaw kan dito'y balay. Taamangan numakadlaw dananang. Sana nasaya tinasumok mo gayam. Maperdi ti masakbayan no di ka pelagpanunat. Saan analaka nga aramidan day tangay bagbagam? Ang mga numasurutan tak dito'y. Kat iraman da ultimo ti pamilyak. Isu ajak mapatgan ti kidkid nawam. Ala, pumanaw ka kid din. Ngamin, uray siya kat mariribukanak. Jak amuno niya ti aramidak. Kinapud mo na. Kaya't ko atalagan ti sumina kadakwana. Aday balakad kong aramidam. Kat sapay la ko ma. Tama ka panunot ka itinasayaat. Ay na, kapagis. Si Muko gayam ka dagiti pulis DJ a Daniel. Wen manong Sandro. Diyak la impagarop. Nakikapanggayam iti grupo dagiti hold-upper. Nakaamamak. Kasano no na isagmak. Ewan nga raw. Nasaya at Mert. Ta nakapagpanunot kat si Muko. Ay, no saan lang ata nagbalbaliw ni Gabriel. Amangan, no naipadamat tayo iti gayem na. Wen nga rod manong. Agi amanak iti Diyos. Gaputan na ilisi ti anak ko iti pakaisagmakan na. Sigurado ka kadi Gabriel Barok. Kayat mon nga ited amin ti balansyo. Iti panangisaldayo iti balay kandagayo. Uwen, Madam Pasita. Tabarbarang mapakawanak ti inak. Aging nga ngamin itakat dinak pala kasarsarita. Impakitak mat kuanan, tinapod mo pa nagbalbaliw ko. Ipatpatag na kaunay ti inam Barok. Nyala. Yag mo nga rodan ti pangsakam iti solar kan balayo, tapno maitid kumatan ti gigama ka titulo. Irigalom kaninanang mo ita akasangay na. Uwan, ma'am. Ti kayat ko, kat naragsak ti inak ita akasangay na. Ate, ma'am. Dahil ti envelope. Ada di tanti kwarta. Eksakto amin dahi ta, ma'am. Nanang, ada isagot ko kada kayo ita akasangayo.
Sa bali lang dagiti makmakan nga umay to iluto da Tricia. Nga dagiti daduma agagayam mi. Awatan nyo dito yung envelope. Happy birthday, Nanang. Uray saan kan nga agtaktak anak ko. Amo mata sa anak ang mahilig iti kakasta. Pakawanandak, Nanang. Pakawanandak mo nagbalinak asukir nga anak iti kalabas. Kailiw konti kinadungmon mo ina. Adadag iti panawan. Nga amo kakasapulam ti mangandingay kan ka. Gaminturturad ko ti saan nga imasidag. Tapno saan mo asublian dagiti dakes. Kan madi nga aramid mo anak ko. Pakawanan nakmat. Gaputan nakipinatangkenaken ka. Agyam anak ka dagi Nanang. Tanasursurok ti tumakdar iti bukod ko asaka. Tapno magunod ko dagiti amin nga rapahap ko. Ita, adda na pinta sa panggadak. Ikarik, jak ipalubos nga agrigat ka, Nanang. Apay nga agmatmatider kayo matlatan dito ay kadagiti kakaduam, Tricia balasang kaw. Sumrek kayo na, intayawn. Tumulong akmat nga aglutaw kadagiti sagana ni Mari sa lume ita kasangay na. Mabitlaang na Marga. Ngamin, napas nag-unay ti panagsarsarita da nga agina. Mabain kami a sumrek. Ay na, intayo ki den. Saan tayo amag na dita? Umay kayo, magnatayaw iya kusina da. Ay, wala niya. Sige nga rodan na Marga. Intayon. Intayo agluto, tapno makapangantayon. Katwain balasang kaw. Adaw ti iluto tayo asagana ni Mari sa lumay. Ha? Si kakadinday ta Daniel, iho? Wen, Madam Principal. At ako makidawa kada kayo na mabalin. Maragsak anak. Gaputan nakarwar kamatlangan ija pagbaludan. Anya jay kunam akit dawa? Kaya't ko kumangay tuloy ti panagadal ko, Madam. Mabalin ka di? Mabalin padasempay ti ag-exam kadagiti alternative learning. Anya ti amom, ang mga ma-accelerate kan iti higher grade. Agyaman ako na Madam. Agyaman ak iti panang tedyumanen kanyak iti gundaway ang makaadal. Apay ang nagado ti impay saganam anak ko. Nagado pa'y atao ti inawis mo. Tapno naragragsak tayo nga agrambak, Nanang. Saan nyo kadi akitaan ti karga ti envelope mo insagot ko kada kayo? Anya nga minday to'y aya. Mabalin ka di ang madamdaman ton ti panangkitak. Ita, Nanang. Magagaran ako na mangipakita kada kayo iti linaon day tang envelope. Halaman laangan, itaag ko. Tay titulo day to'y anak ko. Kaya't buwasawan. Nasa kamon ka ni Madam Pasita. Uwan, Nanang. Gabriel, anak ko. Agyaman ako, nay. Happy birthday, Nana Salome. Adda ka, Daniel. Wen manang, katkas ka ni Gabriel, mga barwanan meten ni Daniel. Kaya't nameten nga ituloy ti panagadal na. Husto ni Ma'am Lani, Nana Salome. Umapalak namin kini Gabriel agayam ko. Natalgay din ti trabaho na ita. Maragsakan ak para kan kabarok. Sapay la ko mata matunoy mo dagiti arapaap mo. Nanang, may kayan. Ma'am Lani, Daniel, Madam Pasita. Intayon isya banda. Mangantayon. Nakasaganan na gini pasagana para kaninanang ita akasangay na. Agay ayam mo tanda Tricia, dagiti kakadwana nagluto. Alahain tayo nga rudan. Makipagrambak kayo kada kami. Saan laeng at ikasangay ko tiramrambakan tayo. No di kat ti baligi ti kakaisuna. Kan ipatpatag ko nga anak. Kunaklakit din, no di yun mapasubli ti balay kan dagayo, Gabriel. Impagarop ko, no di mo matunoy ti kastoy apa nagbaligi.
Tinarabay nak ti Apo, Angkal. Kanamok. At dalatamot ni nanang ang nakasagana amang tulong kanyak. No bilang tadyakon kabaalan dagiti panubok. Ipatpatag na kaunay ti inam, Gabriel. Isu akas taunay ti liday na. Idi makita na asabalin adalan ti maturturong mao. Naimbag nga rota naka-amirisak, Angkal. Mga barwanan tayo amin, kaanakan. Sapay la kuma, tadimon sublian dagiti mading aramid mo iday. Nang runa ita, taadan mabalin mo iti biyag. Sana, Angkal. Ipasigurado kada kayo. Pagtalid na edek, anak kadiso dagiti sakak iti daga. Ala, ingkay manganan. Ingkay makilamisan kada nanang ija banda. Sige man nga ron baraw. Tanay, mariknak mat tibisin kaw. Ala, ingkamat makilamisahan kada Daniel ija banda. Ang mga numaunaan na ka, amang paayat ka ni Tricia. Magkapoy-kapoy ka. Ah, jak kaya ta, Angkal. Alangan inak iti ayan damang mangan. Makiabay akon kadakwada. Pasensya kan. Noy talang ibagak da itoy. Jak ngamin kahit nga unaan nak ti sa bali. Anya ka diti kayat mo nga ibaga kanyak. Nagseryoso ka matan? Talaga seryoso ak. Itala maiturod ko. Nga ibaga da itoy kan ka. Mabuta nga kami ni Day. Nga mga numapirdi ti panaggagayam tayo. Anya nga minday taaya. Alakit din. Ibagamon. Amukon. Ang mga nukayat mo apagdatunan ni Trina kabsat ko. Awan parikot kanyak. Nawaya ka ang mga ramid iti dayta no iso ti kayat mo. Sana ni Trina ti kahit ko pagdatunan. No di kat sika. Anya? Pudno tinangag mo. Ayayatan ka unay. Kahit sapay la ko ma. Tada ka imo dingak di tapuso. Ay na, kasla adayo ang mapasamak. Imalagayam Tricia ti agbalin ang manugang mausalumay. Wan nga rod, Marga. Diyak la impagarup nga isuda ka ni Gabriel nga anak ko ti agkalaysa. Ngam naragsakak para kadakwada. Amok ngamin anatalgad to ti anak ko iti dan ni Tricia. Amok di dyan nga ubing, sipod kinaubing na. Nasingpet ni Tricia. Husto ka. Nasingpet lang arudan, nagagatpay. Nadiskarte iti biyag ako nada. Urayak la makaluwa, Mare. Nagbalinbot lang ang anaurnos ti biyag ti kakaiso na nga anak ko. Nagbunga matlaang dagiti ado pa nagsakripisyo kidi para kan kuana. Mawad Mare, iso adi ka nagsagay. Agragsak kakit day para iti anak mo. Kablawan kayo, Tricia, Gabriel. Sapay la kumata mataginayon ti kinaragsak yun. Agyaman kami, Daniel. Agyaman kami, Daniel. Kablaawan kayo, anak ko. Agawaan mo. Tapno maikandak adagos iti apo. Anya? Apo adagos, nana? Di kay madanaganan na. Ikanda kay adagos iti ako. Anya? Kakabsat! Agyaman kami iti idadar ayo ita. Kat sige, agrambak tayo. O, adtoy, agpalamiis kayo pay. Ada insaganak a merienda. Inyag kun ditoy, gaputan nagdaga ang mat ngamin di taunag. Agyaman kami, nanang. Talaga nga amoy latan, no niya ti kasapulan mi. Inayabandak ko maananang, tapno natulungan kayo ang nagisagana. Bay andak amang serbi kada kayo ita, takabailak pay. Ikarik, nanang. Siyakto ti mga iwan kada kayo. Inton diyon kabaalan ti mga sikaso iti bagiyo. Doa kami iti asawa ka mga ramin iti dayta. Wan nanang. Maragsakanak iti dayta anang ko kada kayo. Ado ti sakripisyo yo para kanyak. So, sapay la ko ma. Taore iti simple a pamuspusan. Makasubadak mat. Ipatpatag ka unay, nanang. Ipatpatag ka mo't unay, anak ko.
Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Joseph Benawe, Jonah Ributazo, kanto'y pagayam nyo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.